ole thlir tu le ngai thatu du om takte amasa in chibai kan buk le vek acheu voin hi January ni som pakua ania pathian ni ania Middle East lambo ruak a sensitive vet ema wangin kan han update zuai don ani tlailam dar ni le achan ve chawa khan Hamas lamin darkar thumte meu in remna anti khotlai nuwa anmi hren chuatur mi pathum minglis Israel sarkar an pe thei chawa in biak remna kong an zo thei tran ta chi ani Israel lam chu anin pe ma le thunga Hamas lamin mi hren pathum an chuanga Israel lamin Palestine mi Israel tan inatang mi somkua an chu ve thungang ain thlau vet le mai Hamas le Israel in remna siam angin mitang in thlengna thokhat na nei tur ania en fu tumin kan lo chang renga engma thleng theilo Israel Prime Minister chuan publica thu soin tun thlengin mi hren chu zalen tur te ming Hamas kuta tangin an ladong lova hetiang ani chuan in biak remna kong azo theilovani hein biak remna hi atlol ani chuan Israel hian indona kong bak zo tur dang anei lovani ti in thu aron soya Hamas lam anare vung nuwa mi hren chu tur te lis an la pe fel theilo chan chu technical problem engem bowangani ti in anron soya in biak remna an la din reng thu anron soita a hetiang boruaka hian sangi som pali vela Hamas hovin Israel sipai ruang an ruk chu Israel sipai ten an muchuakani Hamas le Israel te chuan in biak remna an neita ania an pom vevea Israel sarkar ur cabinet meeting chuan darkar sari zet soi ho na an neya atam zok in biak remna lam an ona wangin pom anita ni in biak remna konga mala ngalin Palestine Israel tan inatang chu zalen tur lispo an pei fel ngala Hamas ten an mi friend an chu turte lodong song turin Israel sipai te po anin pei fel thokhat leni Dr. Thiam bertele ril rulama Dr. Tenen anin pei thokhat le mitang in thleng hi Israel lamtan ahu phur lea Hamas hovin nausen kum khatmi an ruk bo po kumni na amang to a nungdamin ala chi em hriat ani lova Israel lama mi hren chung te tan bo ruak arit leni an chung te chu ruang mai nge an nga chuanga nungdamin lim takin anin tok le don hriat ani lova Palestine lampo tual tha awang le thil dang wanga tang chu tur azarul zinga an chungte anom le omlo an ngai ven hle a an chungte ming listar lana mu then khat phei chu an mit tui aluang na save le bokani Israel sarkar hi din mun khir taka ading meka Hamas hovin indona an trana phuba an han lachia khovel ram rangin an demron luya USA angei po Israel du lo na alien hlea mi pui asing telin kong an zo mup reng maya heng Hamas ho tantu te zinga hian America Ramadan lavalu tam takan oma kan malok ni somnia hian Donald Trump lak lu na ro pui taka omdona ani khatna tanga an na tho tur chu dan lova America ramalu tho thon ho ani dona Trump soidanin in thon ho na turulutuk US history a thleng ngai lo a thleng don ani atiani he in thon ho na hi arab thak zonga soidon chuna rap thak khop maya in then na rap thak chung kwa le in mangai in thiana te a thleng don chiang ani America hun rei taklo amto an zik chuan rama thon ho an ni chuan an fanaute America piang le salian tam tak chu engtin nge anom ta kang le hemi chungchanga hian Donald Trump chuan chung ko thutluk na thil ani to a dule an fa te chuan an zuyanga zui tul ti lo te chuan an zui lo mayang ti in a chang ani in then final rap thlaka thleng dona Chicago tagin bul an tran chhodona misual le poi khoi ching te a thon ho be pui hi an thlak na le zual don ani kan lo thlir zelang mi anoi tel te meu mai thon ho an ningei don Israel le Hamas in rem na nei chungchanga Israel don sondan le Palestine don sondan ainang lo kher maya Palestine lam chuan heti khopa chiat na rap thlakan tonga Israel in a sop chung hian ne na changzoka in nga in
an sak hok na sa hle Israel lama po lima lom tak takanom rualin firfiak ne na in biak rem na nei du lo pol engem boza danom bokani Israel sarkar chuan anin do chan za in tilo tling lo ma sela za somriat chu an hlo tlinga an ngai ve mek bok hein rem na masabera hian Palestine zel atanga chu tura ruaman Palestine tang jingami mi pakhat langsar ber mai pakhat chu Zakaria Zubeidi hi ani kumsomli pakomi ania raltlan kemasei lian ania West Bank khopui Jenina Helpol Al-Aqsa Martyr Brigade shuai tu hlui ani thilti sultam takanaya wangin zela tan tir ani to a tul thale bom kam vela ai nam noi na sa leni Zubaida hi kumsang ni somni pakhat Palestinian tang paruk tlan chuak jingami ania Israel zela tangin leiver siam chop mangin an tlan chuka atopa ninga nuwa man le ani Palestinian tam tak tan chuan hero ania Jenina hian Freedom Theater le cinema adina wangin riat lo tak ani bokani inrem na hi voin pathian ni atanga man tan tura ru man kha ania inrem na noya hian Hamas hian an chu ma darkar somni pali tal chu miman te ming hi an soi chuak turani hei hi an ram huna tlaidar li tanga tan tura ru man ania Israel president chuan thu chu siamin inrem na angin chu zalen tur mi shen telis kandon ma chuan inrem na hi atakin an kalpui don lo thu asoya inrem na hi hemi ma hian ram pani inkara inrem na siam tu Qatar chuan inrem na hi ram chung hun jing dar riat le chan ve atanga man tan turani thu alo puang to ni Palestine tang zasari chuang inrem na hnuai chu tur lis ati chuak to boka heli si Israel sarkarin in ka hai thu thlung apom pui nuwa puan ani thudon danin lisa hian Hamas le Islamic firfiak pol member enge mozatan tela anjinga then kha chudam chung tang tura shem annia dan bo chin alian tham taka thiam lo chantir anni hlomani in biak remna umma sela zirtop ni khan Israel chuan Gaza air strike akal puya in biak remna nuwa Palestine lama mi za chuang Israel kuta anthile toni Likud party a Knesset member Amit Halevi chuan in biak remna Hamas nei pui chu adu lo hlea in remna hi pomani rualin Halevi chuan ILTV news podcast nena Israel in tuna in biak remna hi apom chuan Israel le khoveltan malam hun lo om tak athen don ani ti asoya Israel sarkar far right minister security minister nimek Itamar le minister dang pathum te chuan Israel sarkar in chunfin sarkar atangin banna anthelu to bok ani Halevi chuan mifrente Israel ramashoi ho adu ziathiam takina soya chuti rualin he in dona sipai nunna lan tu te ban bul le kebunga hun mang to turte an zom thule tual tha mang misual torot pui enga mozat an zalen na tura in remna ania hetiang thil hi thengle zel turin kan pom ti na ani dona hun local zel tura Israel tan athadon lo le ani atia he deal hi mi shen te tan po apoi le theya tho khatna hian mi somthum pathum atam jok chu mei chia no pang le tarte anni dona anhulama tho ni na le tho thum na te hi rin tlak ani engem he hian Gaza Hamas mi shen mi som kuwa pariat lom te zinga mun thuma thena mun ni chu chua zalen anni to kherlo mai thayani Hamas lo che to dan ania Gilad Salit po kum sang ni som pakhata an man kha chua alani chuang lo Halevi chuan tuna in rem na sim hian Hamas chu ataka thunei na changle turin ati chak sotani atia sipai lam chuan Hamas sipai infrastructure za somriat anti chiat thu anlo soi to ni ma se tun haya US State Department report a chuan Hamas hian kum kalta chunga Israel in firfiak ati hlum zat chu Hamas in mitang in thlenga tang hian ala lut le theidon ni in achu thungani hei baga hian Hamas hian Gaza strip mun tamjok chu athunun chun zom zela ramrang ranga tanga tan puina semdan po athununa atamjok chu Hamas malak na lieu an pot peng bokani tunma chun hetiang tan puina hi Hamas te chom dolna tan le October ni saria me pui tha anni theina tura leihnuya tunnel network siamna tan man ani thin ti reng Israel sarkar hian kan lo hriat lo kha
chuba ka hein rem na hian hun rei tak chung ngong anei dona chu Israel sipai te chu hein rem na hnuai hian Egypt rama Rafah crossing atanga lak chu tur ania Hamas ho ral thuam chok lu na ki pui ber chu hon sak ani don ti na ani Halevi chuan in dona lian zok kalpui alangai ani Hamas ro rel na hi ti to pangaya chuti rualin mi man te chu an hruai hongei bok turani ati Tel Aviv top commander te chu in dona an kalpui dana asoi sela Israel in operation rang kalpui ai chuan Gaza ruam hi athunun ne lezok turani ti na soi Gaza civil mi te ta na humanitarian corridor siam chu thilpoi mo takani thu soitel boka ma se Israel chuan civil mi te chu mundanga ason turania tuile mamo dang te chu ti top angaya Hamas chu anlei hnuai pu ka tanga chu tiran ngai ani atibok kar khatemo kar ni emo alangai dona tunnel atang hian an chuakanga an chawanga chu Israel sipai ten an lo hual mai dona ni ti in Halevi chuan soyani hei Hamas tukdol theidanom chunania hei chau hi nakin loka ruk bole in than arab thlak thengle tur fen na kong om chun ani atibok mission le mitang in thleng tura in biakrem na hian Israel le judami te ruk bo non fo anni theina turin ati chakani tundin huna chuan mission somthum tha kan shui ho theingei dona ma se rei lo te an fa te zong an tu le fa te zong thatin an rubo le vekang ti in asoyani ole hetiang te nuai hi ani ami diris bo ruak chu Israel lama po hemi mitang in thleng na hi du lo tam takan oma kong an zo lui maya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tan po a rit le a har sa leni engtin nge man lak zel don hein do na hi atop mayangem tho ni na tho thum na alo oma tho ni na vela tang chun in do hi an chun zom le mayangem ti hi mitam takhir dan ani ve tho boka engpo ni se kan update zelanga thu pui dang nen kanin tong le ngei don nia